Maraganya sabutul minuman inya bajalan tahan nyunyung kalakuan kanakan wayah ini nang panting butul ujarnya amun rahata kumpulan pasti ada butul tambah terus sabutul lagi umai napa nyamannya minum sampai babutul-butul maraganya sabutul minuman inya bajalan tahan nyunyung kalakuan nang anu wayah ini nang panting butul ujarnya. Sang maragang nginum-nginuman kapala pinik marga nginuman awak rusak marga nginuman duit linis marga nginuman imbangnya kasana kamari bahutan pusang maragang nginum-nginuman sadar pangkuy nang anum bangun akan cita-cita kesan kemajuan bangsa maraganya sabutul minuman inya bajalan tahan nyunyung kalakuan kanakan wayah ini nang panting butul ujarnya amun rahata kumpulan pasti ada butul tambah terus sabutul lagi umai napa nyamannya minum sampai babutul-butul maraganya sabutul minuman inya bajalan tahan nyunyung kalakuan nang anu wayah ini nang panting butul ujarnya. Alvis 35 Lama.
nginum-nginuman, kapala pusang marga nginuman, awak rusak marga nginuman, duit lingis marga nginuman, imbahnya kasana kamari bahutan. Pusang marga nginum-nginuman, sadar pangkuy nang anum-anum, bangun akan cita-cita, gasan kemajuan bangsa. Maraganya sabutul nginuman, inya bajalan tahan nyonyong, kalakuan kanakan wayah ini nang penting betul ujarnya. Amun rahata kumpulan pasti ada butul, tambah tarus sabutul lagi, umai-umai napa nyamannya, minum sampai babutul-butul. Maraganya sabutul nginuman, inya bajalan tahan nyonyong, kalakuan kanakan wayah ini nang penting betul ujarnya.